edlulu sokufika ukuthi ke abantu bengubo bona badla ini. Abantu bengubo ekhabo lakhona dludlu noma sele kusenzeka nje umntazana amaqanda akawadli. Umntazana amaqanda akawadli. Bekufike nini ebabonduli mhlambe? Umntazana amaqanda dludlu akawadli ukufikela lapha enda khona. Nakaceda ukwenda kuzoba nesikhathi ke sokuthi uyokuhlutshuliswa ke. Unosokana nakhe kulapha azomnikeza khona mhlana ke ayokuhlubulisa ngunina bese unosokana nakhe uyatsho ke ukuthi mzangoba noma kumbuza ukusukela namhlanje nase ungakwakho lapha ungakhona ukuthi ke ungadla amaqanda ungadla ifesu namngwengwe ungayidla nebisi uyaphiwa ke khona ke ungalidla.